Televizordan ko'rdim, spektakl o'ynaylar. G'alizka Kamol teatri spektakli bor. Bilamiz, bitta g'amir berishini qarab, televizordan bitta shitir taqqib birov o'ynaydi. Onda titrlar yo'q, bilib bilmaydi o'ynagani. Sig'indan сөйлешіп, кішілерден білдім, специя білдім. Ол біздің аграфияны серия болып шықты. Бақ, молодец. Егер Николай, ақ қоянды жырлауға келгелі, бүгін керек шоуды кеше. Agafyana Vasilyevna Грушина Kırpine'nin bir matır юбилейі bilen için oyundan kutlayayım. Biz bir kümür boyu жер sürgen şu profesiyonu şetmeyişe namus bilen işleyimiz. Kırpine Груша Васильева Аграфена Антоновна şularının birisi. Rahmet.